Well, ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso. Umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele. Uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda. Ikuphi akukhulumile kwamanga endabeni kaMfowenu. Noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke. Wena ukwazi ngenye indlela. Ungangena wena. Phila. Siyaphila mfowethu njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Kubuhlungu konke ngelila ngeqiniso liyohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi njengoba ithi inkosi nje umne wabo mina ke inkosi ithi baba kimi. Naye uthi baba kimi ngokuzalana. Le point lokuqala afana Yeah. Awuzwakali biyela network yakuphazamisa. usekhona Mbumbu. Mbumbu Angezwa. usekhona. Ngikhona mfowethu wena ophazamiswe Usekhona. Ngikhona. Ngiyaxolisa la emba kimi sengimele sengizwakala kahle. Yeah. Yeah, umkahle la umkona. Hawu khuleka ngiphephi. Ngimkahle ngiphephile khuleka. Yeah, phela nidlala imidlalo emibili. Singakhuluma. Yeah, khuluma mfowethu. Embo angiqa ebafana basemgazini. Thina ngokumatekisi ngasekhaya uKhanana. Yeah. Ebesebe khona ngamatekisi naseThekwini na ila naseGudna so lenze ikhuluma la thina fithi benza masifitse bayijoyisa vele sikhona ni unos Hey, yamphazamisa babekho angica ngoba ulu ngiyezwakala. Ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu. Baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni eright. Uyazwakala ke manje. Ekahle. Uyazwakala ke. Semgwaqeni ngicela ukuma kahle. Sengiyezwakala ke manje. Uzwakala kahle ke manje. Okay. Uzwakala kahle. Yambombo ngithi mina ake siqale la. Usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya. Yeah. Uhlalo wethu obekhona leso sikhathi leso kwakubaba uMbatha. Yeah. Ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa. Edutshulwa njalo uyena lo ade ekhuluma la. Okay. Wasinda kwazoba ubaba uXulu lapha ngasemondini. Wabo sihlalo. Ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani. Baba uXulu naye wenenkani. Sikhona thina sisebenza. Wamdubula wafa washona. Sikhona. Kuyaziwa nje lokho endaweni. Yeah, imake Endaweni. ngizokuphazamisa ke sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. Ngiza nenkulumo Mbombo ngicela ungeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi ujoyina kahle. Nabo ubufakazi ya. Ngifuna ubufakazi balento ukuthi kuyena ubulalayo. Yeah. Mbombo, okay, ayingene la khona esengena yena ukuze ezoba uhlalo yena. Yeah. Thina besikhona erenkini. Efika yena. So nginomsebenzi mina, newe la mfuthi linomsebenzi. Umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela. Ngiyamangala umethe umsebenzi wawunomuntu A1. Right?
wangena sasebenza uma engena esebenza wahlangana nabafana basemgazini ngicabanga ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yabafana basemgazini ukuthi baxaxaniswa bahlona kanjalo abafana basemgazini boba u5 babulawe uyena ubufakazi sinabo kuyaziwa abafana basemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele esibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba basemgazini seza ke umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebize ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisukela inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu kwabiza noSanthako i-region kuthiwa akulungise lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu masethi hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo osejele ngesibhamu emajikeni hamba noMankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase rank ngoba apha senyoni ngihamba nafra ekhaya kwenze njani zokhopha ibhamu kwateni yethu ngoba imoto ejeke vola imoto afa senzba tagishe lo lapha njoba msenyoni erenke kubo ngaba sake ukukhuluma usuphazamisekile empokabiyela la dum khona usuyaphazamiseka empathu lo okay angikhele yeah njama nje okay yabo njoba uthi sonjani bomvu umfowethu lo osilamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula uvike ephathe isibhamu emeduze kwemoto kwafika mina athi mfowethu asihambise police station masifike police station empangeni amaphoyisa ukwakuthanga basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayisofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala ucabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthanga umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwazaphuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngani wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikhawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana uyefika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholanga kwathwala into zakhe makuthola into zakhe mbomvu makuthola into zakhe mbomvu kanti umfana uthengwe kuyenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini njengoba kuthiwa ngamhlabeza mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko sesenzakalile noba vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi ukuthi thina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamtholi kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhane wathi biyela
la kuboshwa abantu kanje bekushaya umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sicabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa izitafu zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uvika wasuka wakhanda uNtsele ukuthi nabazali abakhipha izingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhande yaba imoto futhi sayithule sangasho lutho uvika wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi abuthenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto yoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamuse emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni konzochaza ukuthi zitholakale kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uvika usethenga umsesi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenziwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uvika wafaka imali enika umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela uMnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini omhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani uMnguni yafika kanjani lo mali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana Mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka ngama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negxiviso sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela Mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento ibimhlukumeza ayekho ngakwazi yonke bimhlukumeza beyifuna yonke into ezosixabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuye uvika uyena wabona iwele lami emall ejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiya nje enkantolo vele sengazi yonke information sengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi bemfana kuthiwa uNkunzana lo wasemnambithi nowaKamiya nomqemba kwamdlalo sabaseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini laTK Dlamini lasekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi mqembe usonikeza inkaba into estatement esesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena kuye imali ifakwa uvika kwayo ekhasini wakhishwa imali ikayafaka uTK ekhadini lakhe umTK waneza umqembe wamdlalo lo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobula umfowethu wabula uvika angeke sikufihle lokho usevele Mbomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi sahlonipha vele uma ungamazi hey lalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufuna sikuhloniphe ngenkani singakwenzi nje emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani singakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi
umqembo wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliya kamdlalose imoto yamdlalose eyayidrayiva umqembo iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle uthi asukela uzama ukuchaza it's fine zibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthole emlindile ekulindile wambulala umfowethu ugwethiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho bengifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle konke ubufakazi sinabo itatiments abantu abafaka kubo imali nginayo ikhophi yakhona umqembo wami usayidrayiva imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowa amaningi awo bakhokhela imali nje inkantolo kuphuphi bakhokhela imali nje empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinaye isono sethu ukuthi bisama baba umlawu ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa ngaze aboshwa ngaze enzelwe lutho into eyaziwayo Mbomvu enza research obuka ngovika into engitshela yona uyayithola so aphathiwe lelami Mbomvu aphathiwe lelami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda ngoba sinakho ufazi sinabo man to man yazi asimsabi wena wenkosi sibonge komenziwa I think